ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kung no asino itayon, si kamat gayam, amiga Nova. Nagpipintas ket dagitabang aginatgatang mo. Nangina dagitoy. Jaklakit di kayat ti agbag iti sinsinan, amiga. Kaduan nakman itinanggatangam, tagumatangak iti kastabag. No adaw manay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapanta. Imbag man, ta saan nga agungat ti asawam no kanayon ka nga agatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagata. Apay ang nagdakkel tinabawasan iti linaon ti credit card mo. Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso ginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado. Mapan ka no nga men ijay abroad. Iso nga inlako na kanyak itinalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kong tumat nga ilako. No lakit dito pag negosyo, mabalin mo. Ngam no pagalahas mo lang. Nagadon nga Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga ta amalugi dita planom? Dakkel tipo unam. Mabalin ka di ngayon kayo mat agbiro kiti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mat kanyak, anak ko. Agbiro kak to, nanang. At dapay ngamin ay ayam may kadagiti barkada kiti basketball. Adda ka di maganab mo di tapanagay-ayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho? Gamday taagbas basketball latan. No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tada pustaan. Kasta ka di latan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di day ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak, nanang. Isungarod adyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Nga basketball pa'y laang ti adda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro kiti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agong at tumanan ti amo. Apay nga itakalaang taliya. Malugi ak amang tangtangdan kan ka. No kanayo nakasta maladaw ka. Limalaang mat a minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawid iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang apa nagtrabahom dito'y balay mi. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga rod, madam. Inakagdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwara. Agawam, taddan tumaya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin a makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napunno ak nagtrabaho. Uray di kanayon abilinan iti aramidag. Ibagbaga ni nanang. Ngayon kakano agbiro kiti trabahom. Pagbiro ka na kiti trabaho, idinto ta si ka, di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan ang trabaho ti basketball? Kat si kangay. Anya mato'y pagkakumkumikumam. Awan mo trabahom. Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro no dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ama atendaran no adda trabaho? Anya? Ipang pangrunam kit din day ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabahom. Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray si ka, ingkakit din nagbiro kiti trabaho. Awan ka di pa idapapakan, mama, nana? Nay, apay anabartag ka manen, sir. Saan ka di abinalaagan na ka? Saan ka sumangpet anabartag? Gapo ka di, tisang kay bagada pagtalawan dak. Numakita da na bartekak, nana? Saan mo kumadadaulan ti biyag mo, sir? Imbagkat kan ka, tamangig ko day ta, nana. Kanayon ba't nga ibaga ni Papam day ta? Saan ka di? No ibaga naman, san aga po, takayat da na saya ti masakbayak. No di kat tapno saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka agtongpal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod kadakwada. Tamani po dubingak. Diyay negosyo datin into naranda.
Ngam ititid damat amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag ken presensyada ti kasapulak. Anya ka diti mayan nyo, Nana. Awan pa'y ni Nanang. Embati na kaditi abang, ti pagigyanan nyo abalay. Awan mo timbati na, Nana. Apay, akanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayong magkakabalay. Apay ko manutalo kami, Nana. No agtitinulong kayong agtrabaho. Nalakalaang mati abang yo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aheron panglaang. Kaasi mati inayo, nga isulaang ti agtrabaho. Idin to nagdadakkel kayo mat nga anak na. Sikamot gayam ti masabat ko, manang. Ay, nagkapukan samot ije pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, ina ko maagsingir, takasapulak mati kwarta. Ay, kait itad nga min ti among ko ti sweldok. Apay nga min adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't nga min trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapul da iti trabaho da. Ngam didak mo't ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo't ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan pa'y mat anakaloto ni Rot, nanang? Nabanuga, tado ti inaramid ko ijabalay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Nangan kayo katin ije nagapuan yun, nanang? Awan pa ije bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan. Iso nanganak mo Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo, jay? Adobo kan chapsoy. Tama pa anak pa ije kwartok. Kaya't kung taaginan na. Masapa ak kano asumrek inton bigan. Ninanang samot day, Jay. Si Mangpot mat gaya man. Wen, ngam nangan kanon ije balay ti among na. Kat, anya nga itinluto mamasida. Jak pa'y nga rod nakaluto. Kunak ano, agluto ni Nanang itamalam. Nagdinitsyo je kwarto na, nabannog ka no. Sapay masadutak nga agluto. Si kaman mo ti agluto iti masida. Nakaluto ak mo tanitin na po eh. Si kamot ti babae, rumba nga sila ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot tang agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sidam. Mapan ka kadi ije trabaho, manang. Nagsapa ka mat. Ay, day tamot nga min ti bilin di amok ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta kadi. Saan ka di asigod? Saan asiga ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga rod? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga min tay paraluto iti bigat. Anya oras na kadi amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko. Tama riing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no si kati agluto iti kananda. Huwag nga rod. Sige, panawan ka pa'y dito. Tapno sa anak amala daw. Lumabas akla ko maditi balayaw hanggang nasabat ko ni nanang niyaw. Anapanan iti trabaho na. Ha? Napan ka din, Nana? Ni, kunak nga day di kusina nga aglutluto. Anya? Ni pa'y lananang yu ti paglutuan yaw. Idin tutawan mo trabaho yung agkapsat. Patpatgan na kami unay ni Nanang. Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kan ni Manong ko, Nana. Impatagyo ka di ti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilagan nyo kankwana. Ha? Ay, saan, Nana? Apay ko makatulong. Patpatgan mi, tainami kat nga ron. Ay, sa ulaang day tapat-patgan. Ti inayo, katulong iti balay ti amo na. Ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngam diyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag, ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anawanan, uno na yawawan. Pampanunutot man timbaga ni Nana Dani ka, Manong. Saan ta ka no apatpatgan ni Nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga ron tirik nata. Ti kano panagayat,
makita iti aramid. Saan ka no nga iti sa ulaeng? Kasano ko ma? Ay, ingkagat agluton. Amangan no pa kanandamanan ni nanang ije pagtrabtrabahuan na. Agsinublat ang agluto No siyak ti agluto ita, si kantumot inton sumaruno. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton anag basketball. Di ka nakiti, hinabak mo iti pustaan nyo no nagayayam ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, tain ka lagbiro kan iti trabaho. Saan ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho. Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwardita si Ledyo. Ilukat sulatan ti ridaw, nana. Sana nakatrangka day ta. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo kade. Malamlaminak, nana. Agulawak no bumangonak. Ay, nanta, dapadapon kayo. Ay, nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basit laeng. Sa kayon to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, nana. Madi no awan karga ti tiyan nga agtumar kayo iti agas. Uray basit laeng agatas kan tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manen? Amumot day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amang ano napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na kay baga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakadwa na iti resto bar. Anya, dayta ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka sarita kiti nalapan. Tsakayat ti anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Ne, ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naala lang dahita iti kanayon na pan nakaladaw asumangpat. Kan ti palagin inom na. Anya ka diti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no agin sasakit lang. Ha? Ay, nabara mo't itay bigat. Iso pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard. Wan, nunjak magustuhan ti isungbat na. Pagbabawyan na ti aramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwaak. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Hintaman itayan na. Kuna ni Talia masakit ka no. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na tani Talia. Ayan na kadi. Ilagpas na pa iti daldalusan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, nana. Nakawag kayo, Matt. Apay ka di? Ayan mo kadi. Makapumpungtot ni Papam. Imbaga ka man iti marikrik na iti bagim. Imbagayam at gayam, nana. Awan parigot. Agyanak dito'y ayan ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagim, sir. Napanda kami iti kwartom katawan ka. Ay, sigurado ang masermunan ta adwa. Napanda ko nam, nana. Di kagdanag. Adda aramidak. Tapno saan ka may raman. Anya ko mati aramidem, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, nana. Adak di tayo ito madamdama. Saan yung nga ilak ti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Sigamat gayam ti masabat ko barok. Papanam ka de. Mapanak iti family doctor mi, tita. Madingamin ti pagbagik. Apay ngagmay sa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumikom iti negosyo na, tita. Adumater aramidan ti katulong. Iso diya ko nagpakadwa ngay may.
Nakitak itay ti doktor yung nga imo nag-iti klinik na. Apay adi mo inawagan, ta iso ti imay iti balayo. Siya kung timay, tita. Kababain mat iti doktor, no isupay lati mapan iti balay. Saan mo ta nakaro ti rekrik naik? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakahawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapan ka no iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko na, amiga? Wen, amiga. Iti clinic ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y amakawayas amapan iti doktor ni Richard. Ay takadilaan nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan amakapanday jay? No awan mangkuyog kan ko na. Dakkel ti anak mo, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambarnalaeng amasakit. Asino tinakasaritam? Ni amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti clinic ti family doctor tayo. Pudno nga rod ti ko na ni Talia, amasakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laeng ti kinalangkong ti anak ta. Hura siyak, kunak no yung pambardala nga masakit. Kuna ni amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakder iti bukod na asaka. Nga mawan mat amo na trabaho. Mait-ited amin akayat na, iso adi na amo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y amo na iti negosyo. Tadi namit kayat tinagadal, tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kolkol na ti utak na. Nabambanuga ka na gay ayam iti basketball. Nangabak kayo ka di, Manong? Tay balatok na rudan, ah. Ingkang nga rod matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga rudan ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan taglutluto. Anya, yung gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kunan ni nanang? Napanak, ngam masapol ka no nga da experience. Awan mo't experience ko. Anya, amin ka di pag-applyam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbirok iti trabaho. Makabanog pa'y kit din. Ada kamot gaya man sa Richard. Anya ka diti inaramid mo ako nam. Addan tabapam di taunag. Talaga ka diyan napanday iti kwartok, nana? Wen, madanagan ako na itaimbagak ka masakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mad, sir. Di kag danag. Anda reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, nana. Ay na, nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunam manan anapat ka iti doktor. Agyaman nak tayo niyawag mo. Iso na pa nakadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatiriknak. Apa man na pinagtumarnak. Rimuarak. Alangarod, sir. Ingkan agpakita ka da papam kan mamam. Ada ka di mat lang nalakom nga alahas mo? Wen, honey. Mayat nga agpay sa taglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadag iti alahas ti amigak. Anapan ijay abroad. Saan ka diya sigur nga glaklako iti alahas na diyang amigam? Wan, ngam kinay kayat na ngayon lako kanyak. Simadot siguro nga glako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Ha? Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kas tagayam. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Amigam, ngam di mo amo, ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo a-close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. Ano kasta? Alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamat ti aglako iti alahas. Mangalak iti alahas iti attache case. Anya nga ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama.
agpakada nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Agpaiso ka di anapan kay ti Dr. Richard. Dahil tatipod no, papa. Ato iti reseta ti doktor. Ginatang konti agas ngayon reseta na. Pudlo ka di tindanon da kanyak, amapmapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaan na minsan, papa. At ang amin nagkasangay akaadalak. No ingaid mo kumatya agadal, tatlong makaturpos ka. Saan man? Panay bagsak amin nagradom. Di na kaawatan iti pagadalan no makita da bagsak amin nagradom. Diyak man mo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lata asumrak iti ulok ti adal. Anya nga ro ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, nawan kamin. Kastam latan, aglaklakay kalatan nga awan muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti atashi kay si mama. Aday ta. Nakaalak iti sumagmamanong alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas na alak. Di dalakit di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagiti analak. Papanam ka di, sir. Ah? Agar-arudok ka, mat. Anyang agar arudok ako nayo, nana. Nakita ka ngamin at umalangkiaw. Kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlimangak. Iso nga rod adinamag ka. Tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada akong kadakwada nga da papanak. Apay ko mga aglimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Ay, sa anak lakit ding agkamali ititignay na nakitak. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apimana. Nanang, apay nga paabutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakabannog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makamu kayo nga agluto iti kanan nyo tanabanugak. Sapay awan pay lang ni Ruth. Napanan aya di kamsat mo. Apay nga awan. Diyak mo, nanang. Diyak mo, nupod nung agberbero iti trabaho na. Amangan mat no sa bali ti sapsapulan na. Sana ibaga, nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang, Kaaduan a managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na, nga iso ti aramid mo ti pada na atao. kas kumaitian niya, nanang. Kas kumaiti kinaawan pa nagtalak na. Ah. No kas jay ka, saan kamot nga rod aba pagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayon pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo diti balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuutan na nagtakaw. Wan, tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangag paiso. Ang mga no damat sa bali anang ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin? No dikat dito'y amin atashi case ti pangikabkabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing. Ang mga no nailaokmet kanagiti na dumang nga alahas mo. Awan ko naktumat. May salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itaman payasan arimwar ni nanang. Saan ka di pa'y arimwar? Saan anasapa asimrak? Kada mapanak ag jogging. Katrumar mo na mapan iti trabaho na. Kuna na ngamin iti si Mangpet. Sakit kano ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrak ita. Ikaman kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana sakit a barokong na. O sige, tamapanak iti ayan na manong. Nanang, itaman pa saan kayo nasapa asimrak? Ay nalang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon.
Umawag kayo laangan, nanang. Ibagayo, asaan kayo pa'y asumra kita. Ha? Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kaslang amin, nadagsan pa'y laang tibarukong ko. Di maldita ababaunan. Sana simrak, tanda tinakaw na. Nang loko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Intunkuan indarom ko. Saan yun ngay daron, papa? Ang mga nuada pa kasapulan na. Isong inala na. Kumaa, no basit lang agatad na dyan. Nagdakal. Tiyawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack penap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga? Ikatan tayo latan, kas katulong tayo. Hello, ma'am. Mawag ka lang si kang agtatakaw. Ha? Agtatakaw? Anya ka diti sasawan niyo, ma'am? Anya nga agtatakaw? Isasaan ka simrak? Tanapan mo yung lako titirakaw mo. Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak ka-stroke. Ikarigatak ti mapandita. Tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita, awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho. Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya tinapasamak? Awan puot ni Nanang! Ipantan iti ospital! Anya tinapasamak? Nawanan iti puot ni Nanang, Manong! Ipantan iti ospital! Adda ka di kwartam apangarkila iti lugan. Awan, Manong! Anya, kasano nga ruditan? Inakita ang tibag ni Nanang. Barang at akwarta na ijay. Ingka nga ruden, darasam. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan kuana. Anya ti kuna ti doktor. Mild heart attack ka no, Manong. Ada sakit na iti puso. Ada pa'y ka no bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya, isugaya makanayon na nga ibaga. Nasakit ti barokon na. Uno tilikod na. Masapol ti dakkel agatad no maoperaan. Day tangarod ti parikot ita. Kung na doktor, amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni Nanang. Kasanon, no awan tinasawa agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni Nanang agiturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ruditan? Adda nga taagpautang kadata. Kat amudamot nga awan trabaho ta, Manong. Dayta ita ti parikot. Awan man lat maitulong taken kuana. Mangipaskilak di tarwar akasapulan tayo ti katulong. Andakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid di tarwar. Ang dalakin di umayag apply. Masapol ati ala ket jaysan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ti sweldo na. No lakit di tan nagagat. Langgong tumaday jay atalia. Tinakawan na kit din. Ha? Addan to aldaw na kanyak day jay at tao. Dakdakal ti panagit itad ti sweldo ti katulong ngam ti daddo manita nga amo. Di pa'y lakat napnak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas sa lako. Ita taawan trabaho na sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agregat? Kat addan ti alahas ang mabalin na ngay lako. Sa bagay. O sinalbag tay jay. Masangok la ko mga indarom. Ipakulong ko kumakit tap nagnakam. Ruth, amom ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan ibininanang. Jakmat ngaminan dinamdamag. Uray syakmat, Manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni nanang. Aywan gayam. Barang numaasid ka ni Nanang. Nabayag ni nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino dangiti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag kung ada kasarsarita ni Nanang sakbay anaawanan iti puot. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla aday pagpabasol da kan kuana. Padasag tuman akasarita ni Nanang inton makariing. Nanang,
Anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla, aday papabasol da kada kayo. Jak nga rod maawatan, anak ko. Agtatakaw ko na namat. Ha? Agtatakaw? Anya ka no titinakaw yo? Di namat nga rod imbaga. Idi ko kuna na asa anak kanon amapan ijay. Taawan ng trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awan ng trabaho yo? Kasanuta yun, nanang. Panagriknak namin kat nakapsutak, anak ko. Kasladyak mutan kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na rin agbiro kiti trabaho, nanang. Huwan ko maanak ko. Uray ni manong mo. Agbirok ko mamat, iti trabaho na. Ingkay paskil ijay gate na ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublian yung amin ni Nana Talia dito'y balay, Ha? ama. Yak kasapulan tagtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbagkit di. Awan utang nanay baganakam. Kawatan nga rod nga daw may asabali akatulong, mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti na nga to asweldo. Ngam na singpet kan nagagat ni Nana Talia. Nasingpat ko nam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa iti alahas ko. Kakidi paskil day ta ichay kay tapno at daw may agaplay. Sige, mama. Kaasimot ni Nana Talia. Napabasol iti inaramid ko. Ngam, nalako kong tidaduma nga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dosain dakda papa. Nanang, awan ka di tinadlaw yo, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Jay anak ti amo ko. Tumalang kiaw kan agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangala iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tanasingpat mat na jay abaro. Apay nga rod nga anapukaw, day ta ibagbagayo anapukaw, kat saan nyo mat nga inala. Jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak, asaw-asaw. Sige nga rod, nanang, iturog yo pa'y. Amang ano makapadakas kada kayo ti sumanao, kan agpanunot. Kumusta kayong dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo dito eh. Tay pagpuspos tam iti basketball ti gatang mon amanong. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ayayam eh. Napatpatag ka di day ta pagpustam, ngam ti masapsapol dito ospital. Kumusta ni nanang yo? Masapol ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y ti dakkel agatad, tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arodan ti inayo. Panawanan, tapno agbero kayo iti trabaho yo. Ay kaasi mo ti inayo. Saan ton ang makatrabaho, tama opera. Ado matan tinapanak, nana. Ngam masapol ka nung ada nagadalan. Kan kang runaan na, kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita, kat masapol nga ada experience na. Kan masapol, anak kadapaw iti kolehiyo. Tay man alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Sayang. Sapay kursunadak dayjay. Saan ko lang ay nalay di ta kurang ja kwartak. Inalamlat ako maidin. Tauray na udi ti daddo maabayad mo, amiga. Nauna ak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan. Ita, awan gaya man. Ay na, nagsayangan. Makay dardaro makiti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan kanulang. Agam, nakalagatad dayjay. Ngam dumtang to day tangal tao. Nagswerte kit din akatulong no sana madusa. Ha? Makumikom lang amin ni William ita
Gaputa ado dagiti appointment na. Imbag ta nakaumay ka diti ospital, Manong. Oh, ape ka di. Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na nakapaskil a wanted housemaid iti may sagit. Kayat mo ka di ti mapanag-apply. Wen ko Manong. Ado nga minan tinapanak. Ngam didak mat inawat. Saan damat siguro asapunan ti experience si Jai. Sino nga ti agbantay dito ospital? Si kapay laang Ang mga nod da makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga rod. Ingka nga rodan. Ngam no mabalin. Kidawam ko ma asaan nga stay in. Akas kaninanang asaan nga stay in. Anya ti masapul mo, babae. Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil diti gate yo. Agaplayak ko ma. Umunag ka pa'y nga rod. Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko ma, madam. Alaandak ko makas katulong yo. Tada ti nakidyo ospital. Awan pakasagnarak no at dati inam ija ospital. Tinapatag kanya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timat pa nagluto, nalakak ang makasuro. Ta, ada cookbook ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon ana silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga adday ti sala kat nadalos. Diyak kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugi kan. Saan nga min anadalos ita ti tiles? Tawan dito'y di katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ak unay, madam. Adday jay dagiti aramatom nga glinis. Dagi jay oh. Kalpasan ti panaglinis mo. Adday jayan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kastoy gayam ti katulong. Agsasaruno ti trabaho. Ang mga nainton makalabaak at agluto ak manan. Agawa ak nga imak to'y sinagadak ak tiles. Ta isarunok apunasan dagiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Sige ka diti ka barbarwa katulong mi? Sino ka, mat? Abay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugi ti sapatos mo, oh. Kaya't mo ka di nga ikatundak akatulong, gapukan ka. Siyak ni Richard. Ti inawo di nga anak da papakan mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga no, maigalis kayo dito'y tiles. Nabita kaya? Diyak matanad lao. Nagtudong amin. Ket adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka napitak. O sige, tama pa na ko ni tisilit ko. Nagpitak ti sapatos na. Uray lang naglema kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na. Masapul nga ulitot man na napunasan. Ha? Ni sir! Naipagpaksamo ti ulo nan itiiging ti simento. Inakarayatan! Sir! Anya ka din tinapasamak yo? Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo pan medyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagat ni madam. Masapul ang maamon na tinapasamak. Hello, apay ngumawawag ka. Kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam. Si Mang Pat Anabartag. Naigalis kat naipakpak ti ulo na itiiging ti simento. Ipan mi ni di ospital tanaawanan iti puot. Nabartag ko nam. Ayan nyo ka dita. Irubot mi nga ipan ni di ospital, madam. Ang mga nudakas ti mapasamak. No itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipan nyo iti kaasitgan nga ospital. Taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti puot ti anak ko. Awan pa'y narod, madam. O sige nga rod, nakikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Aniya? Anya ko pati sakit na kat nakasalsalon at idirabi. Naipakpak ka no ti ulo na iti semento. Ija ka mo ti usto na pasamak. Mapanak ita iti ospital. O sige, honey. Awagan nak tumanan, lukas kasano. Uwan, honey. Imbag katad na katulong. Kasanon no awan. Pagsayatan no nakatulong. Kaammo na tiraramidin na. Sige, ingka nga rodan. Bye. Bye, honey. Sige, tindakon. Anyati ko na ti doktor. As-asikason da pa'y lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputan na bartek. Ada alkohol iti bagina.
Sangkay bagami asaan ngagbartag. Apa yan nagbartag? Napitak namin dagiti sapatos na nga imunog idi madam ati dalus ko, madam. Mabalin adi na naalwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan ko maan na igalis no saan anabartag? Sigod ka di mamartag ti anak yo, madam? Saan ko abambantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabahok. Mawatam! Ha? Ruth, apa yung adda ka dito as ti emergency room? Inyag mi ti anak ti amok. Na aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan nak amak-am mo kada kayo, madam. Apay ngadda ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y laoperahan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Inyag mi dito'y ti anak ti amok. Na aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan nak amak-am mo kada kayo, madam. Apay ngadda ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y lamay sayang kat ti operasyon. Talaga kasta, ngawan kwartam, saan da pa'y amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan dati kwarta, kan pamalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat dati operasyon. Kasano kami nga rudon ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami, kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbagada nga isagana yo agatad. Ayan ko kadi. Apay nga da benda ti ulok. Inyagda ka diti ospital, idi na igalis ka iti balayo, sir. Na ito pati ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo ka di na papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor ka ni mamam. Amang ano idano namot ka ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan, ta saan ka no ang nagdara ti utak yo. Amangan ka no nakomatos kayo no nadaraan. Sino tinangipan kanyak dito eh? Da kami iti driver, tinangipan kan ka dito'y, sir. Adamot itay dito'y ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyagdak dito eh. Uwan, sir. Napanak biit dita charity ward. Taadda dita ni nanang ko. Nakitam ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka di nga imbaga kidikan ka? Saan ka ngagbartek? Sorry papa. Pinagustuak lang amin ti awis dagiti barkadak. Ken, matulungan da ka na kita kabarkadam. Itat, nakasta tinapasamakin ka. Kasalunod ako matos ka. Santo na maulit papa. Awan pa'y nasaya at nga aramid mo. Di mo natultuladan iti kakabsat mo. Anas saliwan-wan ti biyag na. Sika, awan pa'y ambom. Panawan, kamalangan. Sumunak lang. Basta lata ka na yun. Awan pa'y makita kadadanagan da. Sir, no maminsan ngamin, adda aramid tayo ang makagapo. No apay akasla saan tayo anapatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kadi nga amerisan, no adda makagapo, sir. Anya ka diday taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intag ti amok, akanak ko ma. Ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag kon ditoy. Nasingpat ka di matlaang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna at trabaho. Adamot maururay asweldo no madanon ti katapusan. Nasaya at anak ko. Saan kayo ba't ngamin anak kaadal? Tawan kwarta nga aramatan yung agadal. Kanan yun to kanimanong dayta nanang. Tama pa na kun iti private room nga ayan ti may nga amok. Ang mga no sumangput dakat awanak. Agungat dan tukit din. Alaga rood, ingkan anak ko. Ang mga no isupay ti puon ti pangikatandakan ka. Akas katulong da. Anya ka di dayta nanang? 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 Anya ka
Thank you.
Ngam nga umay ka idikal man ni balay, ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga. At ngamin iti ospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di, ti kasasaad ni Richard, amiga. Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay ti naka-aksidentyan na. Na-aksidente. Kasano, amiga? Naigalis iti nasilang atiles. Naipakpak ti ulo na. Iso day chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na. Kita man latta ti aksidente, anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyon na. Ay, tsaka mo, amiga. Ngam kaslag sa saruno ti malas ijay balay mi. Ha? Pag kunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Hindi ko na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng amiga. Nagawid ka mo't barok. Kumusta ni nanang iyo? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta kit kidawon ti doktor, nana. Kasimot nga ron ni nanang iyo. Umayak to mo ti ospital. Uray balon laang mo't ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawid dak. Ta umayak agdigos. Kan mga alak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw. Mapan iti balay ti among na. Iti matrabi. Isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan mat akaasi ni nanang iyo. Mangan kayo kay sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakil mo. Tapay asimrek kakas katulong. Ayan dagiti dadakil mo. Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang kat sigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di. Kaasimot gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da kano bato iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay kunto kitaan ni nanang mo. Inton makarwarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikor nga ro dito unag ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Ita ka din, tinurwar ni Richard di ospital? Wan ka no, iso nga intad kon kinirot ti pagbayad na iti ospital. Sa bagay. Kasanon, no suwiti kan dati kwarta nga intad mo. Didak mapalinalukon dagi jay. Tadamot resibo nga itad ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayada na katulong kan driver. No saan mo ti naapakairanodan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti maitangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti dayjay a Richard. Agsarita kami to iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak, no jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Amo ka di da mama, nga itati irurwar ko. Uwan, sir. Mapanak iti billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital. Intad da gayam. Saan da ka din nga umay dito eh? Iso nga rod nga intad da kanyak, kasaandan nga umay, sir. Napatpatiglat ta ti negosyo da, ngam iti siyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iti billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kaduan nak, tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa'y ti among mo, tarumwaran. Idinto ta ni nanang. Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, manong. Kastoy ka dilat na ti awan makukwarta na? Saan da nga asikasun adagos na awan kwarta? Inton maimbagan ni nanang. Agbiro kak mo iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni nanang. Tabinaybayan ta nga isulaang tinagtrabaho para kada ta iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod, tamayimbaganan ni nanang. Tapno iparik natamat kan kwa na ti panagayat, nga impain namat kadata.
Ita nga adda napasamak ka ni nanang. Sa ata na kaamiris, manong. Uwan nga ron dading ko. Ngam aramidan tamat ti pagrabangan takan ni nanang. Kumusta kan manang Talia? Agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa'y ading ko. Kastoy sa ti bumaket. Anya abo makad, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pa'y amaawanan iti namnama? Oh, si bibiyag na pa'y. Umanayon apakarag sa akak, no makitak nga da trabaho dagiti anak ko. Saan kon atari gagayan ti kasta kabaket, ading ko. Apay kumaasaan mo at arigagayan. Di mo kadi kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apo kung kadagiti anak mo. Mapasamak nga tapay dayta. Apay kit dinasaan. Basta agdalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka din. Mabalintan ti agawit. Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumor ita. Kasta ka di. Mabayag tapay nga rod dito yung aguray. Depende nung nadaras ti mangi process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Ngam, apay ka di analiday kayo. Makitak namin. Nga iti day ta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mo't asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan. Sigud nga awan trabaho. Ni nanang ti makaamoy ti amin. Ngam itata masakit. Masapul gayam nga agtrabaho akmeten. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunak man, numapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Ha? Binayama dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga? Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak tano'y bagak daytoy, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwarta kan kangam ti anak mo. Apay anay bagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kwa na. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamat dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para ken kwa na. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idi na minsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak ama kumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inakmanan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuraan ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Ay, sige na, Rod. Panawan kayo pa'y, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Saan arumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka asiskan na abanag. Apay ajak met agsurong agtrabaho. Nagbayag meten amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga, Rod, nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at met no umay ditoy. Tapno makitak met ti among mo. Nasingpot ka di matlaan. Nasingpot, mat. Ngam kadagito'y nauding nga aldaw akadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot. Kan naliday, nanang. Naliday tada aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Tap mo la siguro day ta anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanuno. Nalpas ka din ti amin. Mabalintan ti agawid. Uwan, sir. Inak ibagay ti driver. Nga umay naalaan dagiti gamit yo dito taipanan iti lugan. Sige. Tamapantaman iti ayan ti inam ako nan. Uwan, sir. Mapanta madamdamay di ayan ni nanang. Apaman ama ibagak iti driver nga umay naalaan ng dagiti bagyo diti uneg. Adda nga ta di taruar ti lugan kan ti driver.
Nalabit, sir. Inyawag mo't itay ni madam. Apa umayan na ti driver. Tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Uwan, sir. Ada ito. Nagre-ringan. Oh, hello. Anda ka di Tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaan dagiti gargaret ko dito. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Ala. Umay ka. Mapantay iti charity wide. Takitain tatinam. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan dito. Ala. Intan ije charity wide. Tapno makitak mat ni nanang mo. Sige. Sumurot kayo kanyak. Ano sa nyo, taaduda ije charity ward. Saan akas iti private room, asika kan ti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapateg. Makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni nanang. Amang ano nakaturog. Kita at no nakaturog, sir. Nang, adda kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita. Mapan kayo ka din. Na Natalia? Ha? Sir Richard? Ha? Agam amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasim ko ma, sir. Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anak ka di ti imbaga ni mamam, anatakaw kan ko ana. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among yun, nanang? Iso ka di ba ti amom, anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Umay ka na. Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga Rodanang, agsubli kami ka na inton madamdama. Barang makasubliak no di nakpawilan ni madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni nanang ko. Diyak mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natalimu daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong iyo. Iso ka di Natalia mo daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso ana ospital. Day tatipod no, sir. Naduktalan da nga adda bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Ket agkasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir. Iso asimural kakas katulong. Kaano pa'y ngay ang makaurnungak iti maaramat a kwarta. Tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Ruth. Tanakaawidan. Idinto tada kayo. Adda kayo pala ang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapul nga min ama opera, anak. Nanang. Pakawanan dak. Tawan kwarta ama itulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga, anak ko. Saan ko nga ibilang ama asulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarik, nanang. Agbiro kak mat iti trabaho ka. Apaman ama imbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital? Kasapulan ti Pirmak? Awan ka di dita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakada akpay nga ron. Apay amatartaranta kang agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapul amalpas ko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir. Abangan o dadakas na pasamak ka ni nanang ko. Sige. Tulungan ka ng agdalos. Tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko na yo, sir. Tapno saan nga agungat ni mama.
No kas pangarigan sumangpet, adi na oras. Kaya ti ang trabaho, sir? Saan ka di asigod? Saan kayo nga ang trabaho? Dakis ka di, no susurwak mo tiyak trabaho. Naadal ko kan kadayta. Ha? Ay, sige nga, Rod. Tapno na dardara sa amalpas, sir. Anda ka matgayam dito ospital, Manong. Apay nga inawagan, dak. Diyak mo. Kasangsangpat ko. Naggakuak di balay. Anya tinyayam da. Apay nga inawagan, dak nga umay dito eh. Impandan ni nanang iji operating room. Kasanon ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. As ino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nga taan ni Sir Richard? Sino a Richard? Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni Nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di timadmadlaw mo. Kanya ko matimadlaw ko. At ka din nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang nga ron tiyam muna trabaho. Kanayon pa nga agbalong. At dapat dyan nakita katultulungan na ni Ruth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakitak ang naglinis da ija rupayan. Duada ngaglinlinis. Pudno ka niti ibagbagada agayo ma. Ginayo mga tanda dya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam, no niya tinaknakan na. Tapay atol, tulungan na ti katulong. Sigamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard Iho. Anda ka di dakas iti aramidag, tita. Mas daawak laang, Iho. Anya ka di tinakapanunutam nga agbirok iti trabaho. Narigat met. No papakpakanak laang, tita. Saan ka di? Ngam, aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, Iho. Oray saan kan nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, Iho. Kala at sama, ti panagbaliw ti puloy ti angin. Tay kunadang roden. Narigat ti mang namnamalatan, iti agtaod kadagiti naganak. Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka di iti panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay ti makagapo no apay nga inawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga. Amom ka diya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Agbirok ka no, iti trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko ng amiga. Anya ka no at trabaho? Awan mo't nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mo't nalpas na. Nakaskas tao day tangay padamag mo, amiga. Sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka riti pakariribukam dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya yan timbaga na dyan nga amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na. Anya nga ya trabaho. Agbilang iti poste, iti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga ron. Anya kumaatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at yung utak na. Hindi na ipakpak iti simento. Kasta nga tang agpaiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok iti trabaho na. Apay nga awan ni nanang yu, iji kama na, barok. Adda iji operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Adda ka nun ang bayad, nana. Hangam saan mi nga amo no asino. Asino nga tamo ti addaan iti nasaya at apanagpuspuso anang bayad. Saan mi nga ron nga amo, nana. Sapay ko ma. Tabindisyunan ti apo. Gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso na. Agpaysuday ta nga imbagam. No nalukay ti tao at tumulong, nalakam at asombra ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akin asyan ti apo ni nanang, tanasingpat. Pudno day ta barok.
Nangarama ti Apo iti tao, anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang mo. Di mo ka di mapankitain? Ha? Kasano nga mong, sir? Sika tinagbayad, saan ka di? Ha? Ne. Anya ka di ti sasawa mo. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga mong analpasan ti operasyon. Ko ha? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Adda kontak yu ti ospital. Tada kayo tinagbayad. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Ingkakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Sa akong ti makamo dito eh. Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na maam asumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka anak ka ipron. Ay, saan mo ta, sir? Ikatek, sanak pa'y mo't nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mo't anak ko. Sapay ko ba, tagtultuloy ama imbagan tinasakit abarukong ko. At apag ani sa Richard tinagbayad, idi ko na nga agsubli di ti ospital, nanang. Naglakwan na lakit di iti alahas, timbayad na. Anya ti ko na yun, nanang? Agar-arasaas kayo, mat? Ibagamtuman ka di sa Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Ha? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol aben natak dagiti ururat ko. At damotan nagbaliwan na, nanang. Ang trabaho ni Sir Richard. Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho na ijay. Mangan, maturog, kan agbalug laeng ti amuna. Kita mamhet, no kasano ti panaglutom, Ruth? Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, kan dalusak dagiti natang nga ilaok ko iti lutwak. O sige, ag-slice man mo't nga rod. Agdalos ka iti natin. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan la ti Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdep-dependarak latan kadagiti dadakkel ko, kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni nanang. Idinto tagur-uray kami laang iji balay ka ni manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas no sa dino ti papalak. Adagayim ko ako na amapan kami iji abroad. Abroad? Saan ka di nga daw pa'y ti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? When no? Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo ti gayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinang ibagak. Kat pangasim, ta saan mo nga ibagbaga iti ore asino. Ay, sakbay gayam amalipatak. Kayat na kayo kano ang makasarita ni nanang ko, sir. Kumusta kayo, nana? Ay, sumaysaya at matan, sir. Kaya't ko nga agpudno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanin na ko, nana. Nakulapan ti panunot ko. Iso an aramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Iso ada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pambakawan ka ni mamam. Mapakawan to ti basol mo, sir. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ting Masakbayan. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan, sir? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Gapo iti inaramid ko. Iso nga kidkid dawak iti pamakawan kada kayo. No ni mamayo ti pagdawatan nyo iti pambakawan,
mapakawan ti basol mo, sir. Sigurado apagtalawin dak. No ibagak ti mading inaramid ko, nana. Ti may sa basol, masapol nga idawatan iti pamakawan. Saan kat nga ilimod, tapno liklikan ti dusa. Pumanawak, nga mangibati ang iti surat. Ibagak asyak tinangala kadag iti alahas na. Isublik ti saan ko ana ilako, nana. Naskan ka di paya pumanaw ka, sir. Inakagtrabaho. Padasak matagbiag, baban iti bukod ko ang naglingatan. Kas imbaga ni Ruth. Imbaga ni Ruth daytakan ka, sir. Wala na. Iso anak kariknak iti bain. Naamiris ko, naawan tinasaya at amasakbayak. Numang namnama aklaan iti nagbannugan ti sabali. Ni, adda maletam, sir? Papanam? Jak nakasarak iti trabaho ditoy. Iso apadasak ti awis ti gayem ko. Sapay ko mga rod, tagbaligi kayo iti papanan nyo, sir. Agyaman ak unay kan ka. Sapay ko ma, tadda ka pa'y dito'y balay ito nagsubliak. No di daklakit di papanawan dagiti dadakkel mo, sir. Sikatin ang silaw iti nakulaapan na panunot ko, Ruth. Inton sumangpet da mama. Pakiitid mo to da ito'y surat ko. Kanda ito'y basit akaheta. Matungpal, sir. Good luck iti papanam. Agyaman ak unay, Ruth. Anya nga tatilinaon da ito akahita. Kitaak man. Ay, naka-scotch tape man. Alangan mat alukatak. Idi suklatan dito lamisaan. Tahus tunto no sumangpot da, madam. Ne, ada kayo matgayaman, madam. Ada imbati ni sir para kada kayo. Surat kan basita kaheta. Surat kan kaheta ko na. Napanan na ka di. Tinasayaat. Basaan nyo pa'y, madam. Inlanad na siguro dita surat na. No sa dino tinapanan na. Sige, lukatak man tabasa. Dear Mama. Sakbay ti amin. Agkidawak iti pamakawan kada kayo. Inton mabasa yun ito'y surat ko. Nalabit nga da ako ni Japan. Pakawanin da ko ma. Tasyak tinangala iti alahasyo. Nalakwak ti daduma. Ket nagastos ko pa yung tinaglakwak. Isublik to'y saan ko pa nalako. Nakonsensyak iti kaadda ni na Natalia di ospital. Iso asak tinagbayad iti babayadan na di ospital. Ni Ruth, ket anak gayam ni na Natalia. Ikitawak pa iti pamakawan. Ti kina-responsable nga anak. Ulitak tagkid daw iti pamakawan nyo. Mama, pakibagayon tumatan kini Papa. Ito'y nagsurat. Richard. Imbag ta simbangpad ka na, honey. Basam ti surat ti anak ta. Surat ko nam? Abay, asino te sinuratan na? Babae ka de? Basam tapno maamuam no anya ti linaon ti surat. Nan, masak man nga ron. Naklaatak iti dayta surat. At iti kahita nga ayan tinabat-bati nga alahas. Napabasol ni Talia nga awan basol na. Idi adda ni Richard iti ospital. At amat gayam ni Talia ijay. Jakim pagarup nga isugayam ti ibagbagan ni Ruth ananang na. Ada ka di pa'y ni Talia iti ospital. Nalabiit, tanabiit pa'y mat na operaan. Jakim pagarop ang maaramid ni Richard agtakaw. Mabalin nyo kanon ti agawid, nanang. Daytati ko na ti doktor. Sige, tamapan ko kitaan. Numano ti babayadan tayo dito ospital. Ingka nga rodan, manong. Taurnusot mo't dagito iyawid tayo nga inusar ni nanang dito ospital. Sige. Ay, maragsak anak. Tamakita kat nagbalin kayo a responsable, anak ko. Nakaamiris kami di nagsakit kayo, nanang. Saan may kayat amapukaw da ka? Pakawanan da kami kumaitikin na sadot mo itikan labas.
Mamati nga adda dagiti pasamak nga ipalubos ti Dios. Tapno makaamiris dagiti nakaulaapan ti panunot na. Oray ni Sir Richard, nanang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Mas daawak nga ron iti kunam at tumulungan nga agdalos. Diyak pa'y nakita ang agdalos ni Sir Richard. Umay pa yan ay di kusina ang makibiyang kadagiti ar-aramidak ijay, nanang. Agawid kayo ka din? Da kayo, sir. Papanan nyo ka di. Di ka di kayat nga tulod na kayo, iti balayo. Ha? Itulod na kami? Husto ka di tinangag ko, sir. Mabalina saan kayo amamati? Ngam na amiris mi atakal ti basol mi kan ka, Talia. Imbaga ka din ni Sir Richard ti amin, madam. Babaan lang iti surat ti panangibagan. Kanayon mi nga ibagakan kwa na iti. Ano agbasol kat pagtalawon mi. Iso siguro api manaw. Amo na ngamin ang nagbasol. Iso ang nagdisnudo api manaw, ma'am. Itatawanan. Mariknak ti iliw ko iti anak ko. Tay tagayam ti balayo. Medyo adayo gayam ti paggapuam. Lumapan ka ang trabaho iti balay. Saan may abalay day ta, sir? Ababangan milaeng. Ha? Ababangan nyo. Kasano nga iyan anayo iti ti sweldom akas katulong. Duma ti panagbiag mi amarigrigat, iti panagbiag yo ababaknang. No adalakat mabalin mi nga ipaunag. Umanayan. Dakdakkel pa'y ti bodega iti balay, nga awan ti agkikyan. Diyo ka di kaya tadalusan da iti tapno at da libre apagyanan nyo. Total, iti kayo mat nga agtrabaho. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am? Pagsublyandak iti balayo. No ka ba alampay tagtrabaho? Inton naan-anayan ti pigsam, agsubli ka. Kasto'y gayam ti marik na ti tumulong iti pata at tao. Nalagaan ti barukong, kan adda na isang sangayan aragsak iti kaungkan. Huwag nga ron. Apayan dita na panunot nga agpaiso a pinagyan ida dita bodega. Awan mo't aggigyan. Amom ka di amanipod adda ni Ruth iti balay. Kat dakkel tinagbaliwan ni Richard. Day tangarod tinadlaw ko. Oray may sala nga katulong. Nabaalan na alinunag tinatangken a puso ti anak ta asadot ken artak. Mailiwak matan iti anak ta. Itala ang anayadayo iti sidong ta. Kat sapul-sapulak. Kayat kon a makita ti anak ta. Maragsakan na nakaawid kayon. Ngam ladingit nga ibaga. Asumangpat kanon ti anak ko. Kat pagyanan da ito'y balay, apagigyanan niyo. Agyaman nak iti kanayon mo ngayon umay iti ospital ading ko. Ay, kat umakar kami nga ruden Ta pagyanan kat nga ruden dagiti anak mo ti balayo. Ay sa dino nga iti pagakaran niyo. Saan ka nga agdanag ading ko? Adda nakasagana a pagakaran mi. Mapandala ang dalusan. Tanabayag nga awan nagigyan. Kasta ka di. Ay, madanagan akpay. Tamangan ko no awan pagakaran niyo. Imay imbaga di among ko, nga adda bakante apagyanan mi ije balay da. Naglawam at gayam da ito'y abakante abalay. Idi pa'y lako ma, tapnos an tayo anagababang. No madalusan ta daytoy. Mayatan manong. Agkakwarto kamin kaninanang. Nalawa mat. Si kamot di tabangir a kwarto. Unading ko. Kat dandani ak ten mang rugi, kas waiter. Nagasap tayo pa'y laang. Oray nagsakit ni nanang. Wan nga rod. Daytan samot tay kunkunada. A blessings in disguise. Mabalin as anta nagnakam. No awan tinapasamak ka ni nanang. Wan ngagpay sumanong. Saanan a basketball ti adda dita panunot mo. No di kat trabaho itan. Hello? Asino da ka di? Hello, Ruth. Kumusta kan? Sir Richard? Ay, nasaya at mat.
kumusta ka mo dita Japan? Nasayatak mat ditoy. Anda ka kadipay dita balay? Wan sir, agigan kami pa yan iti bakante apas at ti balayo. Ket, kumusta mat da mamakan papa? Dakkel ti nagbaliwan da sir. Mailiw da kano kan. Mabayak kayo kadipay dita sir? Dandanin malpas ti kontratak. Nagawid ak to dita. Kaya't kung adda ka pa'y dita, into nagawid ak, ha? Talagang adda tagigan kami kat nga ro diti balayo sir. Amon, kailiw ka. Agkita tanto into makawid ak. Bye. Bye sir. Adaman dagiti panawon ang makitak analiday ka, amiga. Kinagpaiso na. Kailiw ko ti anak ko, amiga. Manipod pimanaw. Awan pa'y awag na. Pasensya kan, amiga. Ngam nasa una kanyak, edi. Akasla saan kanu anapatagkan ka. Tapay kumaasan anapatag kat anak ko. Idi adda kanu ija ospital. Tilaang katulong ti kadwa na ija ospital. Kaya't nakaamakita, ngam di nakakanu na uray. Kasta ka di. Naamiris ko itahan tinagkuranga kiti anak ko. Impatudon ko iti katulong amin na pagrebangakan ko na. Iso nga adayo tirik na kanya, amiga. Ruth, tulungan dakman. Agpiw-piwis ni Nova. Kat agpatpatangkan. Ipantayo iti ospital. Manong, umay ka ditoy. Tulungan tayo ni madam. Nova. Ayan. Ala, Ruth. Ingkailo ka tilugan, tasakruyik ni madam. Kabaalam ka di asakruyan. Un, sir, kabalak. Sige nga ron, mapan ko ilo ka tirinaw. Sapay awan di driver. Nagawid ti loko. Saan kong amo ti agmaneho, sir? Kapilitan asak tag maneho. Masapula sursurwam to tag maneho, Victor. Ta si Kanton ti driver ko. Mala, mapantayon. Anyat imbaga ti doktor. Na-stroke ka no ni madam. Paralyzed ti kagudwa ti bagina. Anya? Agsublipay nga ta iti sigot. Depende ka no. No mayat ti bagina, no materapi. Sapay ado ti kasta pasamak. Kat narigat nga agsubli iti sigod. Wan nga rod manong. Dagiti dagduma. Mabaldado da pa yan. Un nga rod. Ay, kaasimat ni madam. Ngam amom, dakkal ti nagbaliwan nga manong. Simingpet ni madam. Agyaman kami ka na kayo, ha? No awan kayo iti asidag. Yakam mo, nonyan tinapasamak ka ni Nova. Adamat pagsayaatan ti panangibaga ni madam nga agyan kami iti asidagyo, sir. Pagsayaatan ti adda kaaruba na ako nada. Saan kayo kumapumampanaw ni tapagigyanan nyo iti asidag me, ha? Agyaman kami mat kada kayo, no di na kami papanawan, sir. Nasaya at kayo ka na kami. Isa, nasaya at kami mat ka na kayo. Agyamanak, iti kinasingpat mo. Ang mga asikaso kanyak, amay sa abaldado. Basang. Rumbang laang nga asikaswan kayo, madam. Nasayaat kayo kada kami. Isasobadan mi mat iti kinasayaat. Husto ti panangalak kada kayo iti asidag me. Kaslamay may satayon a pamilya. Oh, adda kumamat nito ni Richard. Kaya tiyo ka din nga agawid ni Sir Richard, madam? Launay balasang ko. Kailiw ko una yan ti anak ko. Hello, sir. Nasaya atay mawag kayo. Adamin ipadamag ko kada kayo. Oh, anya ka diti padamag mo. Pakaragsakan, wano paglidayan. Mailiw unay dagiti dadakkel mo kan ka, sir. Kan, nabaldado ni madam. Gapo iti pa naka-stroke na. Ha? Agawid kayo kumanta nakakaasimat. Nabaldado ko nam. Wan, sir. Na-stroke ngamin, iso naka-wheelchair. Siyak ti mga asikaso kan kwa na. O sige nga Rod. I-process ko dagiti papeles ko. Saan mong ibagbaga ka na kwada? Ta sorpresa agida. Wan, sir. Nagpintasan ti salas tayo ita. Anya ka diti okasyon. Saan ka di akasangay ni Sir Richard ita, madam? Nga maawan ti anak ko. Ikarkararagak lang.
Asapay kumata na salunat. No sa dinuman ayan na. Happy birthday to you. Budno ka di makita. Oh, Richard, anak ko. Naragsak ka kasangay mo. Oh, may kamantara kupon ka, anak ko. Mailiw ako na yan kan ka. Agyaman ako na mama. Napakawanda ka din. Hindi pa ilang iho. Napakawan kan. Madakada kayo akin ni Ruth. No kaya't yung agbalin tayo amay may sa pamilya. Iho. Talagang ay kagumaka pasong bata ni Ruth, mama. No kasapulan ngagparinto mga itisangwanan na. Aramidag.